Nkuruki akiaria kirimambura za madaraka ntere chia Timao ngavana wa Meru Mutuma ntwithinkiani ariritie mathina jaria jarumirite akari mono jegie utunyani bwa miunda agitariria mibango ya thirikari yawe gutigira uwezani bwa taito augite agatigira ngari ya kuoria Mwanki ikuretwa nteri jini kenda kurwana mitino gakimutegi no karimamburene jaza gatumenyithie Nkuruki. Iri ntugo ya gukongwira madaraka ya 63 gavana wa Meru Isaac Mutuma ntwithinkia natongoretie mambura mama ntere chia Timao araririte Wambobo mende mwingira yethiritwe kiyo mono buri. Mutuma akiaria ruga agatigira Wambobo bobo kuthira na Nkuruki karibu one taito chia minda yao. Tuko na shida kidogo ya titles katika Meru County. Juzi tumekuwa na His Excellency pale Alhamisi na tumeongea maneno ya titles kwa sababu hata pia sisi hapa Timao tuko na shida kidogo na pale Tutwa na pale Gerua mambo ya titles. Vile vile bwana gavana, umesikia maneno ya hii shamba hapa. Mimi najua mambo ya hii shamba sana. Nimeleta mbunge hapa kwa sababu ya hiyo shamba. Nimeleta National Land Commission kwa sababu ya hiyo shamba. Inko menya kule antoba hukuma miankene yeto na aramu ankene yongarindari. Anto baka hukuma baka yukia kiwanja Mwanga Town Garindari Market, baka yukia iwanja vya kanisa, baka yukia iwanja vya soko, manto ya Mutuma ntwithinkia arikuo. Mutuma ntwithinkia arikuo. Mheshimiwa Rindekere arikuo. Waheshimiwa baba ya majority Linda Mutuma wakisema arikuo. Utete kiria manduria kareka. Ora mwari ya maru ya era muthetu wa Meru. Ora mwari ya maru ya era muthetu wa Kenya. Ora mwari ya maru ya era mu Kenya. Neu Mutuma karwira ntubabore. Neu Mutuma karwira ntubakisima. Na bukonia mitini ya miankira yethiritwe gikuyirwo muno ntere chia Timao na akari kuraramika muno no ntubo wagibwa nkari ya kuoria Mwanki no ntubura nkinya bubo kinyiritwo muno ne MC oguntu gukumatini Kimathi Kumburi. Ngavana rugo ntubo bwa bubanganite Bruno ntwari na mubango kugura nkari thato chia kuoria Mwanki. Yomba chieza alibazaidi chia yoka iko kaliko atoka yakoria munene wetu ndakuromba na heshima nene turetere zimamoto ereo turewa turetera baba wetu oni ngwithitie mikakati zimamoto ira cia urini ni munyakagita ka 2013 echo ciari ko lakini ciakwire umete Nairobi ukwirite direte Timao gukuma mbere na ndeto kare ya kuthambio thio kwa Meru utekuona twena makosa zimamoto icieyete ithatu ne mwenkareta Timao yeyetu. Akiaria mamburani mama County Commission wa Meru John Jiamoro na ori mugeni na kuromba nto kuwatanira na atongoria bokaria. Kweli wa mambo ni kwamba sisi kama serikali kuu na hata serikali la gatuzi tunahitaji ushirikiano wa karibu sana na wananchi, haswa upande wa patia habari. Kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi.